walaupun menang lakon long pegah permohonan wajib tagun budanya permohonan wajib arah wajib adanya yang wajib permoh khadam 4 khadam dari ujung kaki cemekam sampai ujung ok hitam nyan bak tubuhnya tayu si pupuh haitim dosa contoh hot demi nalung ayah tak cupit 3 mun haitim cupit tu khai hot demi tagun bu haik tagun hang tu khai teman urinan pupuh tagun bu ingin mencari ridha kewajiban tidak betul lah bentah nak tagun bu kacok belakang kau mau oleh permoh je tak kejut ialah kau mufum je kau tu mufum budak bengah tak permoh budak si halangan sakit dalam perutnya betul berhap budak lekut tagun bu pajuh kerok dan mana lu kalau nyaman rumah tangga ale nyantai urin yang pek-pek jaga betul permun teruk masa ro ke tiba juga teruk masa ilham tidak muka jak aja bagi ke deh betul pepuk orang saya kan saya kau ni kan bila pepuk ayah han saya neu hai betul urinnya dan saya kai watai karu ada saya ulang mesti jamun hang tem kawin dengan ron tok gara-gara paksanya dengan tangan tuhai ulang abayang kalau pegah jamun ilah hang tem dengan ron ya udah kata soal lelek luma nya tanda paneu akai ane kasabah motokol matang ulang abayang ya kada dapat paneu akai hai ane naju pakai ya yang kerja saling pengerti tahu rumah masa abu rumah tangga kerjasama walau tak sama kali itu murah oleh rumah ada leko ikut legok yang kenyan hek tahu dek kampung bangai hak ada aja lagi galam kawan yang kerja tahu dek rumah bangai adalah mak contoh rumah bangai tamang urumuh malam pertama bak pintu kan sunat dibaca doa pintu kama janibni minasyaitan baik putus oleh syaitan tak baca doa bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad anta baca doanya nya permoh mufum ikut ya Allah salehlah kau leng baca doa nya permoh nampum cuka so ikut mek sama dia nang kena juga nampum pajuh bu lagi saknya le pajuh khauri lecik nyan kamu jamil sunat tamah bu sunat tamah hungkut kupu nak senang hati urung rumah tanda itu pajuh makanan lo minya urung mufum sempeng ha dah tamah bu kekeun kenyaknya mufum kena hati gak minya urung bangai sempeng tengku sang ngada boleh bu itu yang kerja hek tak tahu dia urung bangai yang kerja rumah tangga kerjasama walau tak sama tawa cok orang aja ungkut hana tenguk tinyak jaga cok tinyak wait nak mengai pasti ungkut di permoh nyan mufum hek tak permoh tengku oi hek kerja saling pengertian nyai dua rumah tengok pegah lagi ber mai nyandre nan dengar pegah nan dengar mai kemenan sana nyo sekedar tak tahu bahawa lagi nyan hek permoh idone tugas done minta dia bala hai tungku lah kalau hai kudu le cukup batu lah kolong bodrek lah kolong gara-gara lah kau bodrek le doa ya Allah lebih lah kolong ya Allah bertaatnya mesti gara-gara lah kau bodrek mesti lah kau hana bodrek nan doa itu rahmat sih gara-gara lah kau bodrek le pugo hai tu mayang